Iya, dia kenapa? Ya, iya itu. Dia kenapa dia dicopot-copotin? Ini tuh. Ya, kita bangunin. Pasangin, kencangin. Sampai angin ya. Wah, kok dijatuhin lagi, Cik? Siapa yang nakal? Dias. Dias nih ya, bandel banget ya. Iya. Bangunin, udah. Cepet. Pajangin deh. Kenapa dijatuhin lagi? Ya, bangunin terus ya, pintar. Ayo lu. Aduh, jatuh